Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna pa sa teserye tayo itaalawas anapauwan. Nasinaw, apanagaya, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Nagmayata talaga ti agyan di ti igit ti baybay. Saan ka di, Norin? Wana, best friend. Iso na laang tanagdagaang mo ti panawon ita. Kaslam maururam ti kudel ko iti panagriknak. Anya? Ay, may kakit din. Intaag lang mo yan. Kakaiso na nagpasyar tayo kada anti ita di ti baybay. Sana bali. Adda protection takudil mo. Sa bagay mo't kiti, ah. Mala, umay ka nga rodan. Intag lang mo yan. Kabayatan asaan pa'y unay anadarang ti init. Umay kan, mama! Agdigos tayon! Wan, iha. Sumaruno akto. Inkayo latan. Yurnos milaang dagiti kanan tayo inton madamdama. O sige, umay ka nga rodan din na. Agdigos tan, tapno ag-enjoy tamutan. Okay. Makabannog ti agtrabaho nanang. Ngaman ano saklatan na. Tinapateg, kat adalat tamot pagpirukak. Nga uray kasto iti kasasaad ko. Husto ka, wali kanak ko. Anusam ti adda pagsapulan. Gaputa talaga anariga ti panagbiag ita. Adda dagiti tattao nga awan na pulos pakapilawan da. Ngamawan mo't panggadanda. Iso anagasat kapaylaang anak ko. Gusto kayo nanang. Alangarudan, ingkamot maturugan tapno makainanakan. Masapakan tumanan asumrag iti pagmasmasahyam inton bigat. Sige nga rod nanang. Kan oray da kayo mat. Agina na kayo maten. Ay, back to work manan, friend. Wingarod. Naimbagkan ka, ah. Tada ni Alan, nga inspirasyon mo. Anya? Ay, sutilan nakmanan ako na. Diyak kayat ni Alan, gaputama dito ugali na. Angam, nataar. Ay, uray pa'y nga takasano ti kinataer na, friend. Diyak tulat ta kayat, gaputa palangguad kan awan modo na. Anya? Apay mat anak mo ng tikasta. Naibagak ti kasta, gaputa di na mo a respetwen ultimo ti inak. Awan, malagip kon. Di ka di pa nang pabain na idi kan ni mamam ti ibagbagam? Katuan, adala nagkamalyan idi ni mama, maipapan iti nagsosywanda iti ina na negosyo. Isukit din ti imay diti balay ang nagbasbasawang ka ni mama. Aramid ka di nga rod ti professional at tao ti kasjay. Ibagam man, friend. Ala, gusto nga rudan. Mapantakit din. Ang mga no ibarsak na kun no makaungat kan at talaga. Dito'y akpay ading walay. Agpwesto akpay laan dito'y. Sana palay taan na sa papay. Sige nga rod, Manong Manuel. Katsyak, mapanak mat iti sigod a pagtugtugawak. Sige ading ko. Bareng at dagas at taditidalan itang aldaw. Awan ka diti duty mo ita iti ospital, no rin iha. Ada ka pa'y laangmat ngamin dito'y salas. Idinto ta alas 8 iti bigat. Husto kayo, mama. Agyanak laang ita dito'y balay. Kaya't ko ngamin ti makainan na. Apay, ada ka di iparamidyo? Awan matkit di iha. Agaliwaksay ka kumamat. Saan abalay kan ospital latan ti papapanam. Agpasyar ka kumamat ita nga awan trabahom. Awan matlaang kakuyog ko, mama. Saan ngamin nga agpada ti day off mi kan ni Dina, a best friend ko? Apay no rin. Saan mo ka di pa'y analipatan tinapasamak ka na kayo iti sigod a kaayan ayat mo? Aklunak, mama. Marikrik nakpailaang ti sakit nga impay ti sigod a nobyok. Inayat ko iti pudno. Apay adi naman la inilalaan dayta. Ay, nagpintas at talaga ti boses na day lalaki, mama. Kanayon ko ang malablabasan dito eh. Wan nga agpayso iha.
may saabulsak day ta lalaki. Ngam nagmaya ti boses na. Husto ka, mama. Kayat mo ka di tamakiam-am mo taken kwa na. Ay, inton maminsan ton, mama. Nakababain mo't numasingay ti panagkankanta na. Itad ko laangan ti basit at tulong ko kankwana. Mala, si kangaro ti makaam mo iha. Ingka ngarudan, kat mapantanto matan. Ay na, best friend. Agyaman na ka, tayo nayaban nak nga agpamasahe ita. Ay, talaga ngamin ang agsakitan ti bagbagik. Gapo iti banog ko, iti trabaho tayo. Naimbag ata naka-out kan, itay inayaban ka. Wana, apag iso, itay imawag ka. Friend, kita am na dyan lalaki. May sa kadagiti masahista dito'y dayta a lalaki. May samat lang a bulsek. Apay, kaslamas daaw kamay. Impagarup ko ngamin, no tila ang panagkankanta na ijay sidewalk ti amuna at trabaho. Ngam saan mo't gayam? Adamat gayam permanente a pagsapulan na. Apay, agam mo kayo? Saan? Ngam kanayon ko ang malablabasan nga agkankanta ijay sidewalk. Nagpintas ti boses na. Uy, kinikilig. Kurso nadam samot dayta a lalaki. Anya? Ay, saan mo't Magustwak laang titimag na. Nang runa ti panagkankanta na. Day talaang, friend. Oy, nalpas kayo matgaya man adwa. Mapantayon, intayo mangan. Gaputan na bisinanak ang nagpamasahe. Sige mama, mapantayo nga rodan. Sakbay asutilan nakmanan, day to'y best friend ko. Agyaman no rin. Nadaanak mo't langan iti gundawa, tapno makasarita ka. Kanayon kamot kami na makumiti trabaho, kas nurse sa ospital. Talaga akas taalan. Ngam no ti manan ayat mo ti ibagam ita kanyak. Ulitak manan nga ibaga ti kanayon ko nga isungbat kan ka. Sa anak pa'y anak kasagana asumrak manan iti may sa relasyon. Amo mo tinagdalanak, saan ka di? Amok na ita. Open book ti biyag mo. Isong awan na ilimad kanya. No kasta nga rod. Maawatam ko mati sitwasyon ko. No talaga nga ay ayatan nak, sardengan nak pa'y nga pagdatunan. Gaputaawan mo't laang maganab mo kanyak no ipilit mo ti kayat mo. Apay matanan na kami suot ka, iha. Gagangay matla ang apagdatunan na kadagiti babaro. Gaputa balasang kakit nga rod. Lipatam kami ng tinapalabas, iha. Ag-move on kan. Amok day ta mama. Pilpilitat mat alipatan din na palabas. Ngam, talaga ngamin nga inayat ko ti sigod a nobyok. Ngam, saan aday ta ti pakasurunak mama? Anya nga rod. Diyak lang amin maguston ti ugali day nga alan. Agasam, nakunanakit din asigurado ka no nga isunto ti ayatek apaman a makalipatak. Anya? Mala, bye-bye amon. Basta pakita amlat ta iti nasaya at ni Alan. Tapno saan ang makapanunot iti saan ang nasaya at kontraken ka. Just an ordinary song. Anya nga'y best friend. Si Mardeng tamatmanan iti batog day ta lalaki nga kankanta. Apay no makiam-am mo kalaangan kan kuana. Bye-bye ang naglagta ko man. Nalagaan kami tiriknak no mangag ko dagiti kantana. Nang runa dagiti country song. Kan, nagpinta sa talaga ti timog. Nasaan ka di? Alawanan. Umay ka nga rudan. Inton maminsan ton ti panagdengeg ta kadagiti kantana. Amangan numala daw ta. Makabanog mo ta talaga ti trabaho tayo. Iso nga ag-lunch break ta pa no rin. Wan nga Rodina. Anyamon tanti kastoy.
Maibatangan tayo pa iti panakapugsat ti angas ti may sa tao. When takas to yung ngarud ti pagsapulan tayo. Mas daawakan ka. Apay akay kayat mo ti agpaay a nurse di ti ospital. Idinto ta nakabakbak nang kayo. Dayti ngamin ti kayat ko, friend. Arapaap kung ti agbalin a nurse, sipod ubingak. Iso nga uray marigrigatan nak. Okay laang kanyak. Kastagayam. Sige nga rod. Umay kan. Inta manganan. Tapno saan ta amala daw nga agsubli iti duty ta. Kumakartay ti pustaw ading. Padado ti tao ija abanda. Ijayan ti papananta ta mapantag kanta. Sige manong, mapantang roden. Ha? Saan kayo man nga minapaspasali dito eh? Magawid kayo giting. Saan kayo narumurumor pa'y? Pasensyakan kabsat. Nga masapul mimot ngamin nga aramidan ti kastoy. Tapno na yung timatmat gadan mi. Pwede nga raw. Anya mat gadan na kung kayo man. Awan tupi pang gadan nyo. Iso nga da kayo dito sidewalk nagkankanta. Paspasali kayo ti pangnanag iti tao. Bay-bay amon day tatao nga din kao. Intakit day. Ang mga no sa anak ang makapagtepel kat ikakaon. Iso lang arunan tinangdong parkadata. Iso kailangan mati makaungat. Ala, Well, bayamon, manong. Apay mata nakasjet inaramid ni Alan kadagiti dua a bulsak. Kunak man no nasingpot day ta a tao. Di mat imbagakkan kan, ama dito ugali ni Alan. Numaadaan na kiti gundaway, kasaritak to. Saan arumbang tikas dengar aramidan na. Sikat ti makaam mo, friend. Ang tanangam lang, ti pan nakisaritam kan ko na. Amangan numadaksan ka, numadi ti panagawat na iti pan nakisaritam to kan ko na. Nagalas mo't gayam ti aramid na. Awan serbi tinangato nga inadal na, gaputa nagalas mo't gayam ti ugali na. Ay, makapa-turn off at talaga, friend. Narabyan kamot una yun na nagawid, anak ko. Apay, ado ka di pa'y tinagpamasahe. Iso anala daw ti panagawid mo. Basit nga rod nanang. Iswan na panak pa'y nagkankantay di sidewalk. Sakbayan nagawidak. Nakatsamba aksamo tita, nanang. Adoy. Idulin nyo. Pialang adda igatang iti masapsapol dito balay. Ala, idulin mo pa ilaang day takwarta manak ko. Mangibaga akto, inton talaga amarigatan akong. Ngamno ita, kabailak pa'y mat ayan na iti basit amat gidak iti pan nakilablabada. Idulin yulatan da ito'y nanang. Amok an impad kayo. Agurno ngak. Takayat ko matilumong aw iti panagbiag. Adda planok nanang. Diyak kaya ti kanayon latan ama ilupit-lupit. Anya ka di manun tinapasama kanak ko. Amok, adda makagapuno apay nga ibagbagam dagita ita. Basta nanang. Kayat ko ti makalong aw iti kinarigat ti biag. Isong adda arapaap ko iti biag. Sapay la kuma. Tatarabayan nak ti apo. Ipalubos na kuma matungpal ti arapaap ko. Ala si kalat na ti makaam mo anak ko. Basta adda aklat na dito'y anak kasuportakan ka. Gaputaam mo ka nasaya at ipampanunutom nga aramidan. Agyaman ak nanang. Ala, umay ka nga rudan. Intan ijay kusina tapno maidasaran ka iti makan. Amok amabisin ka nanak ko. Agyaman ak manen, nanang. agyamanak no rin. Sinango na kita. Naibagarabi, talaga pumimpintas ka lata. Nasaya at mataimay ka ita. Adda na patag nga ibagakkan ka. Ha? Anya da ita? Sumbatam ka rin ti ayat nga daton ko ken ka? Sumumbat ka kumano rin.
Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di yuliwayan na denggan, tituloy teseriya tayo itaalawas ang napuluhan. Nasinaw, apanagaya, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas at napagsapulan ni Walek nga uray daytoy kat may sa abulsek. Kat dayta nga rod tidak kalapagyamyamanan na. Intultuloy mat ni Alan tinagdaton kanino rin. Ngamimbaga ti balasang asaan pa ang nakasagana daytoy. Iti may sa amalam na imatangan ni Norin ti madingay naramid ni Alan kada Walek ken Manuel. Kabayatan ti kaadada iti sidewalk. Papagayam denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Nasinaw, apanagaya, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Nasaya at matay may kaitaalan, napatagtibagakan ka. Anya day tano rin. Sumbatang ka din ti daton kong ayat. Sumungbat ka kuma. Magagaran ako na makangag nga ibalikas mo nga ay ayat ng nakmat. Saan amay papan iti dayta ti kayat ko nga ibaga itakan ka? Kayat ko nga ipakitakan ka daytoy a video. Ha? Ti panangdong parko iti dahi abulsak. Jak ingagara da dyan rin. Paspasalidamot kami ni ti dalan. Nagilat ti sidewalk. Mabalin mo kumamatlat nga ibagay ti nasayaat. Ngam saan mat? Tadinong parmukit din ti maysa. Pasensya ka na rin. Sana na maulit. Apay, amamom ka di tagidya at tao? Saan? Ngam amok manwan no saan? Saan lata arumbang ti kasjay nga inaramid mo? Sorry. Baya, jakton ulitan ti kasjay nga naramid ko. Saan asyak ti nakabasulam? Iso asaan nga rod asyak ti pangibagam iti dayta? Anya? Just kidagidya at tao. Isudakid din tiga po na tapno pabainan anak ni Norin. Kaya't kung agkid daw ka iti pasensya kan kwa na. Laglagi pom at tao mo't amasakitan Alan. Sige, aramidag ti kayat mo. Basta pangaasim ha. Di na kumagurguraan nga po iti kasjay nga naramid ko. Nasayat nga rod no kasta. Sapay la kuma, taaramidam day tanga imbagam. Anya? Naiturad mo nga imbaga ti kasjay ka ni Alan? Katwan mat, pudnumat ngamin asan anasaya ti kasjay nga inaramid na. Para makita, no, aramidan na timbaga na kanya. Aramidan namat siguro. No, paikit di ngamin, adinong par na dagiti bulsak. Talaga ngamin ama dito ugali day at tao. Pakibagbagayak lang, tapno awan mat makunana. Wen, kasta ti rumbang. Amangan ngamin no makapanunot iti saan anasaya at kontrakan ka. No pakitaam iti madi. Kastamat lang ti kanayon nga ibaga kanyak ni mama. Iso nga amok daytan, best friend. Alang arudan, ag time outan. Agawid tamatan. Tani, tengan terabi Ay, agawid tamatan, friend. O sige, umay kan. Awaga kon ti driver mi, tapno ison ti mangsukon kadata. Itulod da kalangan iti balayo. Nataltalgad tamot laeng no kasta ti aramidan ta. One friend, agawid tan. Anya, kasta ti planom kunam, ading. Ngun manong, isungarod akayat ko ti makaornong. Tapno matungpal ko day tang arapaap ko. Nagngatumatan na itang arapaap mo. Hanggang sa bagay. Adumat kit din ang iti customer mo, ading Walek. Sigurado adaras ka makaurnong no kaskasanaw. Sapay la ko matakas ta, manong. Jak ngamin kayat,
Akanayon daklatan at tagtagibasitan dagiti daduma at tao. No pa'y kasta, kanayon kalata kumangagbalin ang napakumbaba ading walik. Di ka gimulmulay ti sakit tinagam kadakwada. Pagbalinam kit di akaret ti kastangar aramidon dakin ka. Un manong, agyamanak, iti kanayon mo apanang palpalagip kanyak. Talaga apod no kagayam. Apay, pari Alan, kaslamot din masiluan ta subsub mo. Kasano? Nabainanak kanino rin kapo karag di abulsa ka di sidewalk. Anya, abay, inanuda ka, ta makaungat ka mutin kadakwada. Basta makaungat ka kadakwada. Ay na pare, sigurado nga adamanin kalukuan nga inaramid mo. Iso akin nasarita na kanino rin, ako nam. Sana nagayat at tao ti makagapon tapno mabainanak lang kanino rin. Anya katagkid daw ako ni ti pasensya kadakwada. Sakit din ti rumukma kadakwada. Kat, anya nga rin ti aramidom. Awa na. Sana ba na Hindi naman agaam mo. Ibagagtulatan ang nagkidaw ako ni ti pasensya. Gapo iti kastingin aramid ko. Apay, pare, kimaromanan ka di ti kinasutil mo. Baypay anak man, pare. Siyak ti makam mo. Diskarte ko na ito eh. Siyak namin kayat ti mapabainan. Ala, sikati makam mo. Ngam no maamuan ni Norin, adi ka nagtungpal iti saritaan nyo. Ang mga no ad-ad akagura na ka. O ala, agtugawtan dito eh. Urayan talatan ayagda dagit in order ta. May mayap diti apanganan ta. Gaputa at tapay music. Wendi na, mangantan sa bahin na agawid ta. Jakon maidanon iti balay ti bising ko. Ha? Fred, kita ang tagtangkan ta iti stage da iti restaurant. Tay kanayon ang malablabasan ta iti sidewalk. Saan ka di? When ngagpaiso. Nalay nga talaga ah. At dapay gayam daddo maapagbirukan na. Malaksil iti panagmasmasahe na. Wan nga ron. Sigurado ang maimas ta timangan. Gaputa ma-entertain ta kadag iti kantana. When ah. Friend, inton malpas nga ganta. Makiam-amutan to kan kuana. Kayat mo ka di? Sige, kinapod mo na. Idi pa lang akayat ko ti makipagayam kan kuana. Naimbag na oras mo? Mabalin ka diti makiabay kan ka dito yung table mo, sir? When nga paiso, sir. Kayat mi nga ti makiam-amukan ka. Mabalin launay napipintas ababalasan. Ang pangasyo, di da ko maawagan iti sir. Da kayo kit di ati awagak iti ma'am, wano madam. Ay, di mi matlaan kaya ti maawagan iti kasta. Ngamin, kayat mi ti makipagayam kan ka. Kasta nga paiso. Pagyamanan, kan pakaragsakak, no kayat yu ti makipagayam kanyak. Iti laksid amay saak abulsek. Madlaw ngamin, nga da mabalin yu iti biyag. Saan kami ngagpilpili iti agbali na pagayam mi? Basta nasaya at lakit di a tao, kayat min apagayam. Agyamanak nga ron no kasta. Siyak gayam ni Walek. Da kayo ngay. Siyak mi Dina. May sa nurse. Naragsak apan nakamamukan ka, Dina. Siyakmat ni Norin, may saakmat laang a nurse. Naragsakak. Gaputa da baro apagayam ko. Kat sapay la kuma, tama kapag sisiningit tayo atalo. Namnamaan mi dayta, Walek. Pudno ka di dayta nga ibagbagam, Alan? Wano rin. Nagkidaw ako ni ti pasensya iti dadya bulsag. So dadwa. Sa pangasim, di na akong kagurapay. Nasaya at no kasta? Katsapay la kuma, tadi mo ton ul-ulitan tikas diyan nga inaramid mo. Wen, nabiglak lang, gapota. Nakapating nga da kami ni ti pagnak. Ala, lipatan tan tinapasama. Tinapatag, di mo ton ulitan pay. Ikarik day tano rin. Saan na maulit? Husto ka.
sana nasaya at ti panang pabain ko kanakwana. Apay nakariin kayo pay lang nanang. Rabi na yan. Rumbang kuma, anaimasan ti pan naturog yu itang oras. Inururay ka ngamin, anak ko. Amumbet. Sa anak ang makaturog aging gaasaan ka sumangpet. Pasensya kayo lang kumananang. At ang aming kabarbaro apagkan kanta kita. Iti may sa restaurant dito'y sentro. Anya, nagadun sa mo launa yun ti pag-ubra, anak ko. Amangan mo't numakaala ka iti sakit mo, gapo iti nalabas a panagpuypuyat mo. Saan mat siguro nanang? Pasaray agi na naakmat. Kaya't ko ngamin na talaga ti makaurnong. Kaya't ko amatungpal tinabayagan nga rapaap ko. Ala, si ka ti makaam mo, anak ko. Basta siguradwam akabaalam. Diyak kaya't ngagsakit ka. Un ka di nanang. Anadak ti bagik. Ikarik day takada kayo. Ala nga rod, intan iji kusina. Tapno makapangan kan. Mangrabii ka pa'y sakbay amapan ka maturog. Saan kayo ngagtaktak pa'y nanang? Nalpasa ko nanangan. Ala, ingka nga rodon iti silid mo. Agin anakamutan, anak ko. Un nanang, katuray da kayo. Ing kayo matan agi na. Anya, nakiamam mo kayo kadidi na agayam mo iti dayjay a singer kan masahista bulsa kunam. Wan mama, kat saan lang basta nakiamam mo. Nakipagayam kami pa'y kankwana. Awan dakas na ihay. Nasayat mat. Tapno manayunan man na ang dagiti gagayam mo. Husto kayo mama. Kat naragsakak, gaputan na addaanak iti gayam, analaingag kanta. Nasayat na itay ha. Awisam kit di adito'y balay inton kasangay mo. Ibagam ano mabalin, iso ti mang-entertain kadagiti umaya sa nga ili. Kaya't ko dayta mama. Sige, kasaritak to ni Walek. Nagmayat at talaga tibiyag ko, pari ren. Uri sa anak nagtrabaho at talaga takwarta, gaputabak nang kami. Gusto ka. Baknang kayo. Masapol lat tamat nga trabaho ka, pari Alan. Naglagi pa, masapol nga imatunam tinegosyo yu. Gabutasan nga agnanayon nga adda ni mamim. Kasanon no kumapsuton. Ay na, mapayag pa yan mapasamak na ita. Kan may sa ado ti kwartami. Sana may boss, oray sa anak nagtrabaho. Magamuga. Basta pinalagipan ka, pare. Nasaysaya at matlaang. No ammom ti agtrabaho. Tapno saan kanto akaasing. Itong dumanon ti panawin. Uwan ka di. Alakit din, aginom talata. Siyak ti makamo. Naira na lang dayto ay Manong Manuel. Urayim laeng. At danto mat umay nga agpamasahikan ka. Sapay la kumaaading ko. Tapno makadwa akmat nga oray kaskasanaw. Sana kasken ka. Amay kapatan dayta. Aldaw kula ita, Manong. Di kagdanag. Makadu ka mat. Wan matkit di ah. Ala. Inkan ag home service tapno saan ka unay amarapyan. Sige nga rod, Manong. Panawan ka pa'y dito eh. Agyaman na ka. Inton sumarunong tumanan. Wan, awagan kan tumanan. Ito nagpamasahe kami a pamilya. O sige, umawag kayong tulat ta. Oh, napanan tinagluganan na taksi. Nagmayat kat kumanda dya gundaway. Pinatid ko kumakad. Anya? Ay nagluho ko kan. Di pa'y katda kami ti makabasol iti aramidam. No kayat mo. Ayabam tumot iti balayo. Tagpamassage ka. Anya? Ay, diyak kayat. Nagado dita masahista. Diyak kayat nga ayaban na dya tao. Mutlagayam. Umay kakit din. Agsublitan dita balay. Maturog ta ditan. Tapno makasapa ta amapan iti pagnata inton bigat. Hello, Walek. Kumusta kan? No rin? Si kakadiday ta? Wan, talaga nalaing ka.
Nabigbig na kadagos. Apay kumaadyak malasin titimag tinapintas abalasa nga kaskan ka. Anya? Si Kamot, rabakan nakmanan. Ha? Saan ka mang rabrabag? Ang apay ang nagladaw ka magmag na, nga awan kadwam. Amangan mo niya ti mapasamak kan ka. Sapay babae ka. Umay ko lang orayan dito itilugan namang sukon kanyak. Si Kanay? Agawid ka matan. Rabi iuna yan. Wen, agawid akin tun madamdama. Tatalagamat ngamin nga agawid ak matlaangan. Oy, nagmayatan ti kastang aramid mo no rin. Maksinsin narakay ti dati abulsa kiti kasto arabi. Anya? Pangasim pare, di mo kumapagpanunutan iti madi ni Norin. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te seryeta yu itaalawas ang napauluhan. Nasinaw, apanagaya. Dito'y drama tayo, ti masakbayan ba. Insurat para radyo ni Brian Agustin. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TNPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, kinasarita ni Norin ni Alan. Gapu iti madi nga inaramid ni Alan kadawale. Gapu iti dayta, nagsakit tinakam ni Alan. Kat nakunana, ngaddan to aldaw dagiti dua. Kabayatan na, naibaga ni Walek ken ni Manuel, ti maipapan iti plano ng aramidan. Tapno matungpal na ti arapaap na. Iti may sa arabii, nakita ni Alan nga agsarsarita dan Norin ken Walek. Kat nakaungat na ito'y. Papagayam, denggan tituloy ti serya tayo itaalawas ang napauluhan. Nasinaw, apanagaya. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Pangasim pare, di mo ko mapagpanunutan iti madi ni Norin. Anya? Pudnuti ko na ni Walek, Alan. Awan relasyon ta. Iso nga awan karbangam amang ibaga kanyak iti kasta. Pudno, awan pa'y relasyon ta ita. Ngam amok. Song batam ton ti ayat nga daton ko. Lah, omekan. Itulod ka iji balayo. Saanan? Adapay papanan mi ka ni Walek. Mapan kami paimangan, sakbay nga agawid kami. Ah? Ala, umay kan Walek. Kumpet kan, ititakyag ko. Anya? Kasta ti imbaga ni Alan? Wan mama, nagalas at talaga ti ugali na. Awan pa'y pakakitaan iti kina-professional na at tao. Amangan no damot makagapo, no apay anay baga na ti kasjay. Awan mama, nagimon laeng, iso akas jay ti imbaga na. Anya? Nagimon ko nam. Apay, ada ka di relasyon yo ka ni Alan na jak mo. Awan mama, diyak kaya ti kaskan kwa na. Nagalas ti ugali na. No kasta, sana rumba nga nagimon. Ala, inton bigat ton ti panangituloy ta iti panagsarita ta iha. Inkakit din iti silid mo, tapno makainana kamutan. Wan mama, sige nga Rod. Mapana ko na iti silid ko. Mariknak mo ti banog ko. Kasla naga dungamin tinapasamak itanga aldaw. Ay nasaya at simangpot ka na nako. Nagalas tinay tagtagainop ko may papankan ka itay. Pasensya kayo kumananang. At dalang amin nakataktakak. Iso analadaw ako na'y anagawid ita. Malang arod sumrakan. Ne, ayan tay speaker mong ay. Apay asaan mo mat ngay nyawid. Awan ti speaker ko apagkan kantaak nanang. Nadadaalan, isong imbelang kon. Anya, apay ngay anadadaal. Kan inyawid mo kumaatap no matarimaan. Dumngag kayo nanang. Istoryaak, no apay ang naperdi ti speaker ko itay laang.
Oh, apay ka di akla ti panangawag mo kanyak pari Alan. Ada ka di parikod. Awan lang amin tiyan mo kapangibaga kiti marikrik na kita pari ren. Ang mala, agtugaw ka. Dangkayan nak nga ginom. Anya? Pasensyakan pare. Ngam sa nakaginom ita. Kaputa da trabaho ta intun biga. Awan parikod iti dayta. Ti kagdanag ni mami mo ti busta. Kan may sa addaak mo na kadwam. Umay kakit di. Itulod ka ni Jabalayo. Nabartog ka. Jak pa kahit ti agawin. Kahit ko alipatan dagiti pasama kajak pulos ni namnama. Anya ka di man ang tidakda ka matong. Dadya bulsag. Isukit din siya sa sitgan ni Norin. Ang jak itulok. Ang kalawad kanyak dadya eh. Di ka maawatan, Alan. Apay anay ipagam di kasta. Nagi mo na kamin. Gaputo nakita nga agsasarita na ka ni Norin. Ah, So tinaramid ko, kinugtarak ti speaker na diya bulsag tam na awanan na ramatan na. anya. Apay mo't nga inaramid mo ti kastangay. Dinamag mo kumapay Noon niya ti pagsarsaritaan da. Awaran bibiyang ko, noon yaman ti pagsasaritaan ra. Basta makapungpung tutak mo na sa bali alalaki ang kasarsarita ni Noren. Anya. Kasta gayam tinapasamak kan ka anak ko. Naimbaglakit din ata dati gayam mo nga agnagan itinurin. Saan ka nga rudin nga agpakpakarabi Delikado. Amangan numasalaw munto mananday di atao. Awan rumbang aliklikak nanang. Amok iti bagik nga awan madaldalapos ko. Agtrab-trabaho ak lang para kada kayo kan para iti arapaap ko. Wunmat kit di anak ko. Ang madanagan akla ang iti mabali na mapasamak. Amangan numaisagmak ka. Diyak kaya't ang mapasamak ti kastakan ka. Awan rumbang apagdanagan yun nanang. Amok asalwadan nak ti apo. No apay mat anak kasarak kay ti kastatao. Agkalma kayo lang nanang. Alakit din. Intay maturugan. Rabi iuna yan. Ituloy tayong tulangan ti agsarita intun bigan. Anyan? Saan talang ang nagkuyog ang nagawid idi rabii gaputa day off ko? Ngam kastan tinapasama. Wandi na, talaga ang nagalas ti ugali da nga Alan. Inutan ang mapukpukaw ti amor ko kan kuana, gapo iti nagalas nga ugali na. Agam, anya ti kunanakan ka? Nagsarita kayo ka din? Saan pa'y? Kan may sa, jakon kaya ti makisarita kan kuana. Amangan nung mapagsasawaklaan. At to'y ti kape mo, alikanak ko. Agyaman ak nanang. Masapak manan ita, nanang. At appointment ko ang masahyan. Kaya't intun rabi mapanak manan iti restaurant apag kankantaak. Iswan dinak ton ururayan, nanang. Itulbak yun tulatan tiri daw. Sana bale, tadamat bukod ko at tulbak. Makastra kaklata, uray nakatrang ka. Jakmet garod makaturog no saan ka mapasangpot anak ko. Agdanda nagak no kasdi nga agawid ka iti parbangon. Ad-adapay ita Tadda nakasubang mo. Awan rumbang apagdanagan yun, nanang. Awan mat nga tatida ka sa mapasamak. Awan mat paspasaktak ataw. Agpapanpay. Madanagan aklata. Ay, saan kan sa laangan amapmapan ijay restaurant inton rabi Amangan nulib atin nakaadi mo amo, anak ko. Diyos kay, nagsakit ti ulok pari rin. Anyamatan ti kastoy. Basol na niya bulsak na kita mapaspasamak kanya kita. Anya. Apay ko mangagpapasol ka. Kat si kamot tinaginom iti nalabos. Nasakit lang kaming tinakam ko. Isukit din ti paboran ni Norin. Idin to ta siyak ti agdat-daton ken ko na. Oh, sana mabalin. Apay, sigurado ka kadi.
Ngagdat-daton da dyan lalaki kan kwa na. Kasla na singad dala ang matitipanag ko na. Anya, ibabawim timbagaan pare. Ah, Taorin no ang awlaan, jak kayat nga dagdaton kanino rin. Kukwak lang nino rin. unay kan. Agpagayam da ko nakmut. Kanagkalma ka laang. Magrabraba ka lang mut kat. Nga mamom. Day tati masapol abaliwam nga ugalim. Ngamin, amang no isunto day tati pa kay sagmakam. Anya, Unay kan aya. Nagalistong agpudo ti ulom. Saan anasaya ati kasta? Pare! anya ti ko na mading walek. Kinugtaran na di nga alan ti speaker mo isa nadadaan. Huwag nga rod manong. Nasakit man para kanyak. Gaputan na bayag nga inay ay wanak na ijay. Ngam binaybay aklatan. Awan mo't lang ti maaramidak. Gaputan alpasan. Patyek, saan na kayat da dya alalaki ang makisiningad ka kanino rin? Nalabit nga agim imon. Anya? Anya ko matirumbang nga pagimunan na. Kat agpagayam kami lang mat kanino rin. Pasensya kan, Alan. Ngam di ka pala kaya takasarita ita. Pangaasim, taagawid kan. Pangasim, agsarita ta ka ma. Awan amo karason tapno liklikan nak. Pasensya kan. Ngam adda man ang jak kayat nga inaramid mo kan ni Walek. Di ka di manan may papaniti speaker da dya bulsak. Di ka man tanagan. Gumata nga klangan iti sukat na. O repay gaburak na dya iti speaker no kayat na. Anya, mangmangag mo ka di dagita nga ibagbagam, Alan? Apay ka di apagpupudutam di tao. Idin to tawan mo tiyar aramidan na kan kaamadi. Kaputa agi mo nakin ko na. Ay, ayatan ka ngamin onay. Diya kayat ang makisiningad ka kin ko na. Di mat imbagakkan ka nga awan rumbang apagimunam, gapo taawan mo't relasyon ta. Kan may sa, agpagayam kami lang ka ni Walek. Dakas ka di no makipagayam akan kwa na. No rin? Pasensya ka na talaga. Ngam saan pa'y ko mga itati panagsarita ta. Nakapanaw ka din ni Alan, no rin iha. Wen, mama, pasensya laangan. Talaga ngamin ajak kayat ti inaramid na. Saan nga tangad adda ariribukan na ni Walek, itikas dyan nga impakitam kan kwa na? Saan mat siguro, mama? Imbagak laang matipod no marikriknak. Adakan kwanan, no agsakit tinakam na kanyak. Ang agan anad kamutlat tayo ha. Amangan kit di no agaramid iti saan anasayaat. Gaputa saan mo akayat akasarita. Bayan nyo, mama. Kasaritak tumatlaang. Ngam saan pa'y nga ita. Talaga nga na nasakit tinakam ko itikas di nga inaramid na. Pagayam ko ni Walek. Iso adyak kayat nga adamang paspasakit itirik na. Adakan ka day tayo ha. Basta ti makunak kat agan anad ka kuma akanayon. Dito igayam ti pagkankantaan na itabulsag pare rin. Talaga ang nailat ti lobo nga. Wan. Dito iti maysa. Kadag iti gig na. Ada set na dito'y. Basta Merkulis ti Rabi. Nagagat nga rod. Lilibak matkan kwa na ah. Kaslasan na mabambanog. Agmasahi iti aldaw. Kalpasan na. Agkantapay iti Rabi eh. Nagagat at talaga. Umay ka din. Tagorder tan. Sana na taataw ti pagtatakan tayo ti oras. Parba mo rin. Dahito iti rigat na. Nagrigat ti agiuray iti taksi. Iti kastoy nga oras. Ay, sayang. Sana nagbiyahe tay barkada ka taxi driver ita. Kumusta ka, Walek? Kahit mo kanita, tulod ka di balayo. Sino ka? Kasla dahito jay lalaki a pagayam ni Norin. Siyak ni Alan. Ti pagayam ni Norin. Kahit ko ngamin ti bumawi kan ka. Kahit ko tagkid daw iti pamakawan, gapo ka iti saan na nasayat nga naramid ko. Ha? Kwa? Di kagdanag.
Nasaya at intensyon ko. Kat sa pala ko ma, tamamati ka kanyak. Dito yung timbagam nga address, Walek. Adda ka na mismo diti batog ti agdan. Agyaman nakalan. Atoy, pletek. Itadkun kan ka. Isumat lang ag pletek no nagtaksi ak. Saanan pare, idulin mo na ita. Pag pletem ton na ita, iti taksi into naglogan ka. Oh, nalokatan ti ritaw. Mabalin mo ti dumsag. Agyaman ang ngarod pare. Sige. Agan-anad ka itidalan mo nga agawid. Nawan anyaman na pare. Sa pala ko ma, tagbalinta na singad nga gayam. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na dinggan. Tituloy te serye tayo itaalawas anapuluan. Nasinaw, apanagaya. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan ba? Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kan iti direksyon, Virgie Paklay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMTBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nakita ni Alan nga agsarsarita da Walek ken Norin. Ket nagimon daytoy. Gapoy ti dayta, adda nabukal a plano ni Alan, akayat nang ipatumpal. Iti may sa aparbangon, marigatan ni Walek ang makalugan iti taksi. Ket dimteng ni Alan, ket injaya na ti panangitulod na kan ni Walek iti balayda. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta iti alawas na puluhan. Nasinaw, apanagaya. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Dito yung timbagam nga address, Walek. Adda ka na mismo diti batog ti agdan. Agyaman nakalan. Adto ti pletek. Itid kun kan ka. Sumot lang ag pletek no nagtaksi ako ma. Saanan pare, idulin mo na ita. Pag pletem to niti taksi da ita, into naglogan ka. Oh, nelokatan tiri daw. Mabalin mo ti dumsag. Agyaman nak nga rod pare. Sige, agan-anad kay ti dalan mong agawid. Awan niya na pare. Sa pala ko matagbalintaan na sigad nga gayam. Sige, patuloy kon. Rog-rogi pa lang na ito eh. Agsaga na kakanyak, Walek. Di mo amo na niya ti kabalak ng aramidan. Ipagarup mo siguro, apod no anasaya atakin ka. Pues, nagkamali ka. Sana kasken ka lang ti mga gaw kanyak kanino rin. Bala, sumrek ka na nako. Naglamok ti panawon ita. Agyaman nak nanang. Mabit laeng. Mangipapudotak iti danom taghatas ka. Sige man nga rod nanang. Ay na, narigatan nak ngamin ang naglugan iti taksi. Iso aparbangon na nakaawidak. Naimbag man, tadam latak si analuganam. Saan atak si Dayjay nanang? Lugan ni Alan. Jay ngay nang dadalit speaker ko apagayam ni Norin. Anya? Intulod na ka, kalpasan ti madi nga inaramid na. Agkad-kadak ko mananang. Ngamawan mat ngamin maparak a taksi. Ay, maditag parparik na kanya kanak ko. Iso nga inton maminsan, saan kan ang makiluglukan pa ikan ko ana? Ha? Sige nanang. Tungpalak day tabilin nyo. Anya ka dia talaga ti plano, pari Alan. Apay ako nam nga intulod mo tayo awalik iji balay da di parbangon. Simingpat ka din kan ko ana, ha? Anya? Saan to Apolos sumingpad kan ko na? Madala planok akayat kong ipatungpal.
Isa sa po lang maalak ti simpatya na. Anya dayta? Basta, mamam tumot lang. Ngam saan pa nga ita. Malaki din, mga tan. Kalpasan na, agsublitan iti opisina. Ang mga agsubli iti ni mami, kat pungtan na ta, no dita malpas nagti papaaramid na. Sige nga, Rod. Ngam, sapay la ko ma. Tasaan manin akalukuan ti plan-plan mo nga aramidan. Kaputa amang ano day, takid di ti pakaisagma kam. Ay na! Nag-sweet kayo, matan. Ha? Sige panawan kayo pa ditoy. Inakman matmang sapol iti ka-date ko. Alaing ka nga, Rodan. Lalaing am ti agsapol. Enjoy! Ay na. Sutila talaga day di agayem mo, love. Talaga asutil ni Dina, love. Ngamket di, nasingpot day jay. Nasaya at apagayam. Gusto ka. Agpada kayo anasingpet. Kan nasaya at tao. Isu nga inot anat nagtiriknakan ka. Wallet. Ket agyaman nak gaputa inayat nak. Itilagsid ti kastoy akasasaad ko. Inayat ka, gaputa nasaya at ka at tao. Saan ano patag kanyak ti pakapilawam? Ay ayatan ka, ket ikarik asyak ti agbalin amatam. Agyaman ak unay kan ka. Gaputa na darisay ti panagayat mo kanyak, Norin. Ikarik, si kalaang ti ayatak nga uray ado ti pakaublagak. Agkariak manan kan ka. Aramidak ti amin akabaalak. Tapno mapanak nakak nga oray kastoy ti kasasaad ko. At damot lat dagiti kabaalak nga aramidan. Kabaalak mat ti mga aramid iti pamuspusan. Tapno matong palta dagiti arapaap ta iti biyag. Nagkasat ka talaga, ading Walek. Ala, ilibre ka ita. Di na kon pasablugan pa Manong Manuel. Nay, saan ka pasablugan, ading ko? Pudnumay na nagasat ka. Malaksid anapintas kembak ng tinobyam. Ada pa yan na ipatakder mo ang negosyo. Tinigosyok. Nabayagan nga inarapaap ko dayjay. Kahit pagyamanak mat. Gapot ayin tulok ti Diyos ang maipatakder ko dayjay ang mini grocery. At adamanan ang nagarapaapak iti inaklunak ni Norin. Kat pulos adyak in pagarop ang maayat nakmot ni Norin itilaksid ti kasasaad ko. Anya, kunak man no okay kayon kada no rin, Alan. Apay mo tinakas ta ti bagbagam ngay. Kunak lang na jay, pare rin. Inaramid ko tikas jay, tapno maalak ti simpatya da adwa. Kampay iti. Makisiningidak iti da abonsag, tapno saan nga agatap kanyak ni Norin. Anya ko mga ruti kayat mong aramidan, Abir. Ipatungpal ko ti sigod a planok. Dadaelek da awalek iti imatang ni Norin. Katno jak maarami da ita. Dokutek langan ni Norin tapno mapilitan na makikalay sa kanyak. Anya. Saan anala kang aramidan dayta, pare Alan? Agpanunot ka kuma. Saan mo kumaadadaulan ti biyag mo? Gapulang iti dakas agagam mo. Namin ano na kan abinagbagaan ni mami maipapaniti dayta. Pangasim at adumngag ka kumamot. Agpanunot ka. Basta. Awan makalapad kanyak. No nyaman di kahit kong aramidan. Di may bagbaga ka ni mami dahil yung planok, ha? Ah, Naglagi pa, nada sakit na iti puso. Basol mo, nada mapasamakin ko na adakas, na ipulong nakin ko na. anya. At iti merienda, Norin. Walek. Agyamanak, Nana Mila. Agrubwat kayo nanang. At dapapanan tayo intun madamdama. Apay, sa dino ti papanan tayo, anak ko. Basta,
Makita yung tulatan, intun makadanon tayo jay. Uray siyak, jak matlaang amuno sa dino ti papanan tayo, Nana Mila. Masorpresa tayon samot, Nana. Alang arod, ag merienda kayo tagrubwatak. Kayat ko amaamuan no sa dino, ti papanan tayo. Anya ti kunam, no riniha? Ada negosyo ni Walik Amini Grocery kan massage clinic? Wan, Mama. Naragsakak para kan kwa na. Gaputa uray kasjay ti kasasaad na. Amuna apasaya atan ti biyag na. Husto ka, iha. Ket, anya ti plano yo ita? Agkasar kayo kuman. Tapno maawer ko pa'y mat. Dagiti agbalin nga apukok. Dumtang tulat ta day ta abanag, Mama. Ibagbaga ni Walek kanyak day ta. Ngam kunak asaan pa'y nga ita. Agor nung kami pa'y nga umuna, sakbay aser kan mi day ta abanag. Mayat day ta kapanunutam, iha. Ngam diyo ko man ibaybayag. Magagaran ako na makakita ka dagiti agbalin nga apukok. Anya ka din day tang ibagbagam alan? Saan ang maaramid ni Walek kanyak ti kasta? Ay ayatan nak, marikriknak day ta. Mamati ka kumakanyak no rin. Am-amo ni mami ni Mrs. Cross. Imposible nga agulbod kan kuha na day jay. Kayat ko mapanaknakan day tang ibagbagam. Kayat ko makasarita ti ibagbagam ang Mrs. Cruz, itamat laang. Sige, sumurot ka kanyak tapno may patungpal kung tinabayag na plano ko. Anya alan, mabalin ka di ako yugan nak amapan makisarita ka ni Mrs. Cruz, itamat laang. Sige, agrubot ka, nakuyugan ka. Mapanaknakam ti ibagbagak a sugar mami ni Walik da dya Mrs. Cross. Iso anad daan iti negosyo. Sana kapalan ni Walik ti mga ipatakdari ti kas dya negosyo? No tilang panagmasmasahin na ti trabaho na? Ha? Apay, saan mo ka di anak panunot daytan no rin? Ala, intan, kayat ko ang makasarita day ta a sugar mami ni Walek na ibagbagam. Kat oras ang mapanaknakak, apod no dagiti ibagbagam. Lipatak aminan nga arapaap mi adwahan. Tita Tanya, mabalin ka di ang makasarita ni Norin. Ada ka di? Ay, awan ni rin ita. Ada na pananda ka ni Alan. Ada ka no napatag ang maamuan ni Norin. Anya? Ay, saan arumbong ang pinalubusan nyo ni Norin, tita? Dakas ti plano ni Alan kan kwa na. Anya ti kayat mo asawan ren. Binagbaga ak mo ti gayem ko. Ngam talaga anatangkan ti ulo na. Ipilit na ti kayat na. Kayat na kanu nga ikasar ni Norin. Anyamat ng tikas to ang mapaspasamak, nanang. Kunak no awanan ti parikot. Kunak no pudno ang nagbalbaliw di tarato day jay nga alan kanyak. Ngam apay nga inaramid na tikas jay. Sa dino tinangi pananak ni Norin. Agkalma ka lang, anak ko. Umay ka. Agkadaragtakit ti. Patyag ang maurnos tumot laang ti amin. Saan langan nga kamkamali de a tao. Iti kanito nga dadakas nga ramidan na kanino rin. Agalwad kanyak ti awanan bain. Anya ka din day nga aramidam alan. Apa niya pupok na kiti day asiled. Anya ti masapol mo kanyak. Pangaasim. Palubusan na kun nga agawid. Siguradong agdandanagan ita ni mama. Inalampay ti cellphone ko. Aguli makan. Umanugot kalangan na makikalay sa kanyak tapno malpasan na ito eh. Nupod numatlaang nga ay ayatan nak, Alan. Pangaasim, tawaya-wayaan na kun. Awanan ba inday nga Alan? Kaya't na kami apagsinaan ka ni Walek. Ngam saan to mapasamak day ta? Gaputan nila ang Walek, ti ay ayat, mama. Ala, agin na nakapay no rin. Kalpasan na. Mapantay jay presinto. Agdarom ta. Saanan, mama? Nagpakpakaasi ti inana, asaan ako nagdarom. Ngam, saan arumbang tikas jay nga inaramid na? No siyak, kayat ko nga idarom day jay nga alan.
Agyaman ta kinasarita dak, Ma'am Tanya. Nagpuskol mo ti rupa managparang kanyak. Kalpasan tikas jay nga inaramid mo iti anak ko. Pakawanan dak ko, Ma'am. Nakulapan lang ti panunot ko. Isa na aramid ko tikas jay. Anya nga ron ti kayat mo ama pasamak. Baybayan milatan tikas jay nga inaramid mo. Pakawanan dakon, Ma'am. Ang mga nadadaga sa mapasamak iti inak no mabalo dak. Diyak kayat ang mapasamak ti kasta. Pinanunot mo kumadagita, sakbay ang nagaramid ka iti saan na nasayaat. Ulitak tagkid daw iti pamakawan, Ma'am. Ikarik, saan ton ang maulit ti kasjay nga inaramid ko? Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy ti seryeta yu alawas na pauluan. Nasinaw a panagaya. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, impatungpal ni Alan tinangisit a plano na kanino rin, ngam saan ang nagbaligi da ito'y. Nagkid daw nga ron da ito'y iti pamakawan, iti inanino rin. Gapu iti naramid na apanang dukot, iti balasang. Papagayam, denggan tituloy ta serya tayo ita alawas ang napauluan. Nasinaw, apanagayaan, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Pakawanan dak ko, Ma'am. Ang mga nadadaga sa mapasamak iti inak no mabalo dak. Diyak kayat ang mapasamak ti kasta. Pinanunot mo kumadagita, sakbay ang nagaramid ka iti saan na nasayaat. Ulitak tagkid daw iti pamakawan, Ma'am. Ikarik, saan ton ang maulit ti kasjay nga inaramid ko? Nasaya at mat. Tawan da kas na inaramid na diyang alan kan ka. Love, Jack lakid di mapakawan no bilang laang. Uwan nga rod lang. Ngampatsyag, at dalatapay mo't kinaimbag iti puso na. Tano awan, sigurado a pinagaramidan na kun iti dakas. Wan matkit di ah. Talaga siguro, nga ayatan na ka. Isuan na aramid na tikas jay. Ngam ba nagasaan mo tarumbang? Ala, agpag na pagnata nga rod iti parke. Kalpasan na. Intanto manan mangan iti paborito ta a restaurant. Kaya't ko alipatan ti kasjay ang napasama kanyak, love. O sige, agrelax takit di. Anya ti plano mita, pare Alan. Mababay na iti kasjay nga inaramid ko, pare rin. Kasla jakon kayat ti agnaed iti bagyo. Saan kamot nga min adim nga iti pamagbaga? Anya nga ita. Ngam nagkid daw kakadin iti pamakawan kanino rin, kandi na na. Wen, inaramid ko dayta. Ngam nadlaw ko ang sakit latta tinakam da kanyak. Maawatak matkit di. Rumbang laang ang maawatam ida. Kan mapan kamot laang agkid daw iti pamakawan kaniwalek. Adumot laang dagiti kalukwan nga inararamid mo kunkwana. Kasla mabainak mat. Mabalin ka di ako yung anak. Nakarkaro ang nakababain no saan ka mapan agkid daw iti pamakawan kunkwana. Ala, kuyugan kanto ang mapan iti ayan na. Masapol ang makapagsarita kayo. Adto yun ti kape manak ko. Agkape kapay kabayatan ti panaglutok iti pangaldawan ta. Agyaman ak nanang. Agday ofak man mo't ita. Intun bigat manan ti panagtrabaho. Ay katwa na anak ko. Madibot laang no puro trabaho tas asikaswam. Aginanaka mo tasag paminsan. Adda ka dinamnaman nyo abisita ita, nanang? Awan mat. Dito'y kalaang Inakkitaan no asino ti agtuktok to. Sige lang, nanang. Ingkay kitaan.
Amangan mat, no napatag tigagara da. Awan samat ti tao diti balay da. Itay pa'y ngagtok-tok-tok ta. Awan mat umay mangilo ka titiri daw da. Urayan talaang amangan mo't no adar aramidan da. Isasaan da ang mailukat at agos. Daytan. Naimbag nga orasyon, nana. Adda ka din ni Walek. Ay, wan, adda niwalik ita, Barok. Day off na ngamin. Apay, anya tigagarayo iti anak ko. Kwa, nana. Adala ko man napatag nga ibagak. No, mabalin. Sige, umay kayo. Sumrag kayo. Adda di taunag ti anak ko. Agkap-kape. Yaman kami, nana. Awan anyaman na, anak. Ay, Walek, adda bisitam. Gagayim mun samot ida. Mala, agtugaw kayo. Mabiit lang tainak mang alay ti pagsasangwan nyo. Asino kayo? Ken, anya ti masapul yo kanyak. Siyak ni Rindel, Walik. Tengay may sakadagiti client mo. Ha? Apay nga da kayo dito balay. Agpa-home service kayo kadimanen? Saan pa'y? Ngam, kinuyog ko ni Alan na gayam ko. Nga umay makisarita kan ka. Anya? Agayam kayo kan ni Alan? Walek. Agayam kami. Nagpakuyo ka kinkuha na ita. Gaputa kayat ka makasarita. Umanugot ka kadi ang makisarita kanyak. Ha? Walek. Oh, friend, kumusta kan? Amo, nagdanagak, idinamwak tinapasamak kan ka. Okay, di na, friend. Kasi ti Diyos, awan mo ti madi nga inaramid kanyak ni Alan. Ipilit na lang aming nga iso ti aklunak. Iso kano ti ayatak asaan kat aniwalek. Iso kano ti pakikalay saak. Anya? Naimbaglakit din. Tadim ngag idi nagpakpakaasi akken kuana. Uray kas kasano. Adamot lata kinaimbag iti puso na. Nga uray kas jay ti ugali na. Naimbag takas talahan ti naramid na kan ka. Kat, indarum yo kuman tapno sigurado adinan tun ulitan. Saanan, friend? Patsyak asan namat siguro nga ulitan di kas jay nga inaramid na. Pagkunaam nga friend. Nagpakpakaasi ngamin, asaan kami lakuman nga agdarom. Gaputa ang mga nusumro ti sakit ti puso ti inana, numaamuan na dagiti kalukwan nga inararamid na. Sir Alan, ibaga mo noon yati kayat mong ibaga. At dapay ngamin napatag nga ramidag. Walek. Amok ka na sakit tinakam mo. Gapoy ti panang dukot ko kanino rin. Taanya ko matinamnamaam amariknak. Wan, amok abak nang ka. Ngamsaan nga amin kat magatang ti kwartam. Amok na ta. Ada kita ditoy. Gaputa kayat ko tagkid daw iti pamakawan. Iti kas niya naramid ko. Kan saan lang na ta? Agkidawak matan iti pamakawan. Gabo ka iti ado akalukwan ngayon naramid ko ken kay ti kalabas. Napuno ka kadi iti dayta nga ibagbagam. Walek. Kat ato yo. So katak ti baston mo at tinukol ko. Anya? Si kagayam tinangtukol idi iti baston ko. Iswa sa anak-anak kapan adagos iti sumaruno apagkantaak. Aklo na siyak tin ang aramid iti dayjay. Isa sokatak. Kat sapay ko mata mapakawanak. Gapo iti sana nasayaan nga nararamid ko ken ka. Parialan, dadamagakan ka. Kat ibagam ko matipod no. Anya dita, pare rin. Nadlaw ko. Kat sabali ti panagis-isam mo itay kan ni Walek. Gapo ka di, tad di na ka makita. Kat kasya mo ti ramidam.
Pasensyakan pare ren, ha? Ngam talaga jak mapilit ti bagik nga agbalin anasayaat iti dadya walek. Ay ayat at nino rin? Ket jak to ipalubos nga agawon na kanyak. Anya ko mati aramidom. Kano agayan ayat dan kanino rin. Kasano ko mangay nga agawom. No saan ko maadimteng ni walek iti biyag ni Norin, siyak kumati inayat na. Masapol nga ginadayo da. Masapol asyak mo't lang ti pagtinagan ni Norin. Nukasta, saan ka anapod no kadagiti impakpakitam ka ni Walek? Kas na kon, jak mapilit ti bagik ngagbalin anasayaat iti dadya awalek. Tulungan nakman kit di. Kayat ko ngay patungpal ti planok. Eh, diyak kayat, di nakiramraman iti kalukwam. Anya ngay best friend. Nakasagana ka din? Agawid tan. Masapata ita ang makaawid. Gaputa aldaw ti duty tan. Wan nga rod, adapay gundaway mi kaniwalek ang mapan at dinner. Ay, wan gayam, mapantayo ka no. Awisan ka kano. Katuan day talagayam. Sa anak nga umat atras iti grasya. Malangarod, agrobot kan, tapno makapantamutan. Sigurado nga agururayan ni Walek, iti sigod a pagsarsarakan mi. Mabit lang Inakalaan ti bag ko, friend. Urayan naklatan dito Si kamot gaya Manuel Barok. Apay, adda ka din napatag nga ibagam. Dagas kumaniwalek na namila. Adangamin home service mi ita amalam. Mapan kami payag masahe, sakbaya mapan agkantay ti restaurant. Anya, kat no saan mo't anagaw-awid dito'y palay. Kunak ano nagdiretson iti pagkankantaan na. Anya? No kasta, saan anagawin iti balayaw na na? Saan, Barok? Apay, anya nga minti ko na aya. Imbaga na ngamin nga umay ko dagasan diti balayaw. Gaputa umay kanupay maturog, gaputa maditirik na na. Iso nagpakada nga agawin pa ilay. Anya, saan anagaw-awid dito'y balay ti anak ko, Barok? Sa dino nga tangarudin nga itayan ti gayem ko na na. Sapay jak makontak ti cellphone na. Itay pay nga awagak. Anya, ay apay ngay ngatan. Anya ngatan tinapagtengjay anak ko. Agkalma kayo lang, nana. Ang mga nadalang nakataktakan na. Padasag nga awagan ni Norain. Waring ammo na ti ayan ti gayem ko. Apay ngay. Awan mat ni Walek dito'y restaurant nagtulagan nyo ako Norin. Ay, may saurastan nga agururay dito'y. Jack mo't narod amo. Sapay Jack maawagan ti cellphone na. Ha? Ni Manuel, mabit lang tasong bata. Hello, Manuel? Hello, Norain. Kadwayo ka di ita ni Walek. Ha? No kadwayo ita. Pangasim ko mata ibagam ngay lukat na ti cellphone na. Tapno maawagan may. Madanagan ni Nana Mila. Saan may akadwa ni Walek? Kinapudno na. Urayan mi mat. Gaputa adda tulagan mi awangan kami dito restaurant ita arabi. Anya, sa dino nga runan ti ayan ti gayem ka. Ket nawan mo diti balay da. Kasano ka daytan? Sa dino ti ayan na. Anya ka din dito anang iramramanong kanyak. Alan, indun ko ang duwa ta mabalod. Saan to mapasamak da ita pariren? Agsaga na kakiti. Madamdama lang. Makariingan da ita nga wanan bain. Anya nga mina talaga ti kayat mong aramido na ya. Kaya't ko mapukaw iti dalan ko da ita tao. Ngam sana mapasamak da ita. No jak aramiden ti kastoy. Ala, omengan. Saan tan nga uray na makariing? Panawan talatan ditoy. Anya? Sana po no na ito eh.
Sana maaramid ni Walek kanya ti kastoy. Apay, Norin iha. Apay ngagsangsangit ka. Nag-text ni Walek, mama. Kuna naalipatag ka nun. Napukaw ka nun ti panagayat na kanya. Anya, nga, apay, kasano na pasamak dayta? Number na tinag-text, mama. Kuna naakalpasan na mabasak ti text na. Saan ko na makontak? Nagsakit, mama. Nagtalag ka nagayata kan kwa na. Kalpasan na. Kasto'y lagayam ti aramiden na. Manipod ita. Kagurkura ko ni Walek, mama. Awan mo't gayam kinapudno dagiti karina kanya. Agkalma ka kumaiha. Masapul ang mapanagnagan tayo day tabanag. At to'y na rin. Sabong kan chocolates para ken ka. Sapela ko mata sa anak ama kasi nga. Agyaman nakalan. Kat di ka madanagan. Saan ka makasinga kanyak? No kayat mo, agsarasarita ta nga uray agmalmalam. Ay, agyaman no rin. Kat ikarik, liw-liwain ka. Di kanto panawan. Akasi tinaramid da dya Walek. Di mon ipalagip da dya Walek. Gapot manipod ita. Kagurgura kung da dya at tao. Anya, kagurgura mo ni Walek? Ngam, apay? Apay a kagurgura mon? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, ti paggibusan, ti seryeta yu alawas ang napauluan. Nasinaw, apa nagaya. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat parit radyo ni Brian Agustin. Ganiti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Kat ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti serya tayo ita alawas anapauluan. Nasinaw, apanagaya, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Ulitin man timbagam no rin. Kagurgura mo ni Walek, gapoy ti panangikulasay nakin ka? Wan alan. Ngam, baybay amon day ta abanag. Saanan aday ta ti pagsaritaan ta. Tiket di maipapan ka data ti pagsaritaan ta. Ah, sige. Matungpal ti kayat mo. Kat nakaragragsakak. Gapot mariknak matlangan nga danamdamak ti tapusom. Saan pa'y laang aday ta ti pagsaritaan ta, Alan? Agin ni istorya ta ket di. Kat lagi ta, idi ubing ta pa'y laang. Sutil ka idi saan ka di? Ha? Ay? Nasutil ka pa angam siyak no rin. Ha? Kumustan ti gayem mo, Ma'am Dina? Dinakawagan iti ma'am, Manong Manuel. Dayjay, naliday lata. Kat ko na naakagurguranan ni Walek. Gapu iti ipapanaw na dito lugar tayo. Adi man la nagpakpakada kan kwa na. Jak matuko da panunutin. No kasano napasamak dayjay. Kaslaan da ditay amo napasamak. Ha? Anya ti kayat mo asawan, Manong Manuel? Panagnakakpay ti atap ko, Dina. Kat sa pala ko mata matulungan na kiti dayta. Oh, sige. Ibagam laang no kasano ang makatulong ak. Nakasagana ak atumulong, Manong Manuel. Agyaman ak, Dina. Madingami na talaga tiyag parparik na kanyak. Saan nga ugali ti gayem ko ti basta pumanaw latan? Ken may sa, apay ko maapanawan na tinigusyo na ngay. Adda puntom iti dayta nga imbagam, Manong Manuel. Kat kasla maawat akon,
No anya ti adda iti panunot mo. Saan langan nga kamkamali na dyan nga alan. Tanwag kibaltang. Agbalatag ko na ti madi nga aramid na. Husto ka, Manong Manuel. Sige nga rod, agtinulong ta amang takwat, iti pudno anapasamak kan ni Walek. Anya ka din ti mapaspasamak kan ka, iha. Apay ako na makikalay sa ka ni Alan. Kasanon ni Walek. Kasanon no agsubli. Ni Walek ti makagapo. No apay nga aramid at ti kastoy mama. Pimanaw asaan ang nagpakpakada. Kan may sa, imbaga na pa'y alipatag kon. Iso nga rod ti aramidak. No rin, iha. Aging gaita. Saan tayo pa'y nga amutipod no napasamak kan kwa na. Awan pa'y apulos damag may papankan kwa na. Kasanon no, adagayam saan anay gagara na pasamak kan kwa na. Diyak mo, mama. Basta, makikalay sa akon ka ni Alan. Barang agtal namot tanti panunot ko. Barang itikas ta nga aramidak. Mailiw-liwag ko ti sakit amarikriknak. Gapu iti panagpukaw ni Walek. Naggapuak iti lugar anang ibat tiyan ta idikan ni Walek, pare Alan. Ngam, awan mo't apulos makaamam mo kun kwa na. Pulos nga awan pagkilasina na nagnaud ijay. Awanan bibiyang tayo ti dayta. Siguro, natayan na dya tao. So nga awan ijay. O may kakit di. Aginam ta. Rambakan ta ti panagkasarminton kanino rin. Kamaw dyan na. Siyakmat lang ti pagtinagan ti babae nga inayayat ko. Ay, nandiya ka mo, pare. Ngam, makonkonsensya gapo iti kasdi nga inaramid ta. Saan arumbang akonsensyak ti madi nga aramid mo eh. Adula amin na kitang ibagbagam mat. Mawawo ka lang iti arak, so kasta ti bagbagam. So mapantagit din. Intag bartag. Agrambak ta, pari rin. Agpayso anak ko. Awan da kas anapasamakan ka. Sige nga rod, agawid kan dito'y balay. Diyo pa'y naibagbagang inawagan kayo, nanang. Nga bagawid ang tumatlaan. Kat addan to kadwak, nanang. Saan ka maawatan, anak ko? Apay masapul nga ilimod mo. At itong nga istoryaan, nanang. Tinapatag, kat awan dakas ang napasamak kanyak. Sige, nanang. Agan-anad kayo dita. Saan kayo abas tagtaltalag? Sige nga rod, anak ko. Agawid kahan. Kailiw ka una yun. Inton bigatan ti kasaryo ka ni Alan, iha. Ngam, apay akaslasaan ka naragsak. Diyak maawatan ti riknak. Kasla madarder ti pusok. Diyak amuno kasano makaatrasak. Saan ko gayam ngay ayatan ni Alan, mama? Apay ngamin ngay manugot ka makikalay sa kinkwana. Kasano itan? Nakababain no umatras ka. Mama. Pasensya kayo no inasitgan kayong agsarsarita. Antitan niya. No rin. Pinastreknak ni Diana ababaunan niyo. Di na, iha. Apay nga da ka ditay din ha. Kunak man no ada na patag nga inasikasom. Iso asan ka makadaray iti kalay sami ka ni Alan. Wan, no rin. Ay, ngam no maamwam tinapanak. Sigurado nga awanin maangay akasar inton bigat. Anya ti kayat mo asawan, iha. Umay kayo, antitan niya. No rin, intayo kita ti ibagbagak. Di ka maawatan, friend. Alakit din. Inta kitaan no anya ti ibagbaga ni Dina. Agrubwat ka, iha. Anya ti kaya tasawan da ito eh. Apay anak kabalod ka, Alan. Sana po no ti pagpabasol na kanyak no rin. Awan mo kiti pa nagpukaw ni Walek. Sana siyak tinangipan kan ko na iti bakulod. Pangasim, kasaritom na iti polis. Ibagam apalubusan lakon nga agawid. Masapo la matuloy ti kasarta inton bigat. Diyak mo. Diyak mo ti sawak, Alan. Diyak
Sak maawatan dagiti mapaspasamak. Kulak no di kan makita, walik anak ko. Ala, gusto daytan nanang. Tinapatag kat nakaawid ako. Wan mat nga may, nana. Yakla mailadawan tinalao sa kinaragsak ko anak ko. Agyaman tayo iti Diyos. Gaputa inlisi nakakadagiti mabalin ang pakaisag makam. Kabayatan ti kaadam iti adayo a lugar. Gusto kayo nanang. Impagarup ko pa yung arod. No di akong makaawid ditoy. Gaputa ididamo. Kat saan da mamati ang mapukpukawak. Aging anak kasalawak kadagiti nasasaya at tao. Nga isudatin ang tulong kanyak. Naimbag nga rod tay sudatin na sarakam ading kaw. Kat pagyamanak mo't kadadina. Gaputa isudatin ang tulong kanyak. Tapno magunod ko ti hustisya. Nagpunno ti gayam ni Alan. Isu na addaan itilid dagiti pulis. Anak kasarak kanyak. Nagatap kami nga minan kan kuwana iti pailaeng. Saan nagpatulong ak kadakwada. Saan kon nga idarom ni Ren? Gaputa na impusuan mo ti panagkid daw na iti pamakawan. Ala, panawan kayo pa'y ditoy, Norin iha. Agsarita kayo kaniwalek. Gaputa ado dagiti banag amasapol amalawlawagan. Agyaman no rin. Gaputa kayat mo ti makisarita kanyak. Ado ti kayat ko asaludsuden kan ka. No rin. Kayat nakadi asidiran walek. Jak aramiden day no rin. Gaputa amok nga agpada talang nga biktima. Nagbali na ka narukot. Dandani ak nakikalay sa iti tao nga awan gayam na saya at nga aramid na. No rin. Saan ta napagsaritaan day tabanag? Masapol ang matuloy ang tikalaysa. Anya? Saan? Diyakon kaya ti makikalay sa kanialan. Di na kumamot pilitan, walek. Saan ada kayo kanialan, Norin? No di kat data at duha. Dayta, no kayat mo pa iti makikalay sa kanyak. Uwan, kayat ko launay, walek. Gaputa ay ayatan ka. Kamaudyanan na. Natulagan ti kasaryo ko ni Norin, ading walay. Un nga rod, Manong Manuel. Kunak no talaga saan kami nga agkita kanino rin. Gapu itikas diyan na pasamak. Naimbag talaga ti Diyos, ading ko. Kan may sa, talaga adda kayo ando at ti pare ti tunggal may sa, saan ka day? Wen, Manong Manuel. Mamati akit ti dayta. Ala, umay ka nga roden. Intag home service. Kalpasan na. Intayon to ag dinner kada no rin. Sige, ading ko. Kaya't ko launay na ita. Sige, mapantangaro na yun. Pangasyo, isanod nyo ti darom. Diyak kaya ti mabalod. Awalan kay tibain. Hindi siyak ti dinukot mo. Pinakawan ka. Nagkari ka di mon ulitan ti madingay naramid mo. Ngam nakarkarumot gayam ti naramid mo. Isa malungsot kan ditoy. Saan nga isanod ni Walek ti darum kontra kan ka? Anya? Gusto ni Norin Alan. Masapo nga agnakam kapay. Kat siguro, mapasamak lang dayta no agtalin at kapay lang ditoy. Saan? Pangasyo, narigat ito'y. Diyak kaya tagtalinad ito'y. Pinanunot mo kumapay dayta. Sakbay ang nagramid ka itisan anasayaat. Pasensya kan. Ngam saan ko nga isanod ti darom. Un gayam. Adda kami. Gaputa kayat ko nga ibaga nga agkasar kamin kanino rin. Anya? Agsingsingpat ka ditoy. Kat agbalbaliw ka kuman. Inton bigatan ti kalay sayo, iha. Naragsak ka kadi. Unay-unay, mama. Kunak mo saanan ang mapasamak da ito'y. Ala, ingka nga rod maturugan, iha. Masapa ka pa'y nga agring, inton bigat. Wan, mama.
Sige nga, Rod. Panawon kayon dito eh. Inakon maturog. Agtugaw ka ba, anak ko? Itay ka pa'y apumanag na. Kas lang amin madandanagan na kadyak maawatan, nanang. Anya, ay na magagaran ka laang iti kasaryuin tunbikat. Malaing kakat aginanan. Masapa ka pa'y agriing intun bikat. Gagangay laang ti kasta amarikrik nam. Kablaawan kayo adwa. Walek. Norin, best friend. Agyaman kami, best friend. Yaman kami, iti idadarayo amin. Nakaragragsak kami unay, kakabsat. Kat makipagrambak kayo, kan makipagragragsak kayo kada kami. Congrats kada kayo, adwa. Sa pala ko matagtultuloy ti kinaragsakyaw. Agyaman kami manan kada kayo. Sige, ituloy tayo ti agrambak, kakabsat. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Nasinaw, apanagaya, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Nagparangan dagiti papagayam yu iti radyo akas kada, Mary Ann Nalika, Teresa Kalay, Mary Jane Castro, Emily Kalika, Virgie Paclay, Roger Ramirez. Kanto'y pagayam yu, Joffer Anas Basit. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito nga stasyon. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay.